Funa lapha ke pele babela wasendia Dion Hoto oyavala Dion Hoto Kobe Mlamboni ikosuba rosenza kipa lapha ke Pascal Busho funa lapha ke Eberes Magopa gora ke ofisane gape le gape Moralo Mfolozo funa lapha ke gape liadliwa ibhola lakhe champion coach Siema spika lapha ke Kobe Mlamboni ikosuba Barisuba Pakamisa Apaliti ebeyofuna lapha ke Samir Norkovic oyavimba umgqilazi emuva Apolisa afika lapha ke Nemtajela ayifeza kanani lapha ke Apolisa tactical wanisa Mahaman ihlalswe kabi Samkelo Zwane ihlalswe kabi inkosi yeyitolo sala phansi uthi nompempo umdlalo omuhle uqhubeke spika lapha ke Siema ifaka lapha ke phakade kudla Kobe Mlamboni izodliwa ibhola lakhe Masindi Nemtajela uzofuna lapha ke right over effect Nemtajela phake TNP futhi spika lapha ke Nemtajela ke Kobe Mlamboni funa lapha ke Apolisa nazo ke leyo phasa ebilindiwe ke lapha ke uLibizo bahlanganisa ke manje ibhola lapha ke Orlando Pirates thatha ukulwambisa amaphoyisa kona ke Mntanami hlanzwe kabi uLibizo nale ke nenkudla Nemtajela asibhekana lithuba merry-go-round wona ke uyala Samkelo Xulu uzoba ibhola le-Orlando Pirates uzoba ikhona kick ye-Orlando Pirates thintekile egape Moralo akuphike nje ke sishelela ngawo koshulwenkani ibithi yayiphasa lapha ke Kobe Mlamboni ibithi ke iyasuba waseyivimba lapha ke uGape Moralo uzomele kuyaphumela ngaphandle ke Gape Moralo lapha ke 40,000 wamarandi ke njengamatshe ongayibeka ke ethubeni lokuthi ke unqobe makukuthi ke liyangena igoli kuwo ke lo 50 minutes esesikuwona uzoba ikhona kick eqembu lesiwelele lo ishoshele njalo Apaliti Uzwane ke manje wenze njani balidayisa nje kalula leli bhola engaphakele kudla ke manje sibheka phakele Ria Muremi Muremi phakathi boxini Muremi eyishiya kamnandi Kobe Mlamboni ethi yazama phakamisa ibhola Dion Hoto phakathi boxini liyabatheza ke ngempela bawula phakele Orlando Pirates free kick yesiwelele abekhona ke ngempela uhlala abadlali abazobe ke beqokiwe ekuthenini ke bangaba ke umdlali ke ovelele lapha ke MTN 8 engaphakele kudla ke lapha ke Orlando Pirates kasenze Kobe Mlamboni ikosuba Kobe Mlamboni Nemtajela spika lapha ke Orlando Pirates Mariko Nemtajela futhi ebefuna lapha ke Muremi kodwa ke kuvela lapha ke Thabise Libizo spika lapha ke Libizo Nemtajela Sibele here's Mbule on the edge of the area Muremi onto his left. He wasn't too confident to have a bit of a bang there. Which is a day off. Nemtajela looking to get the square pass. He has him. Orlando Pirates ke manje spela phake Kobe Mlamboni ikosuba ibona lapha ke Ria spela phake Ria Sepang Muremi nale nenkudla ufika lapha ke sibili Mosha Sopatela 1 Orlando Pirates iqanda usiwelele ungakhohlwa kemukela ukuthi
bemvimba tshela phake usibilibili iyavimba i-TLP emuva phola likaMuremi amdlalise kabi Masindi alisusa lapha kabayo kwi-Orlando Pirates cishe kamnandi lapha-ke umqeqeshi uthi-ke ngalidlala-ke ibhola madoda uthi umqeqeshi ngalidlala ibhola